Pai le fono ti a kono fafine uma po kai au. E la temines ono le fiafia pai tonu tato fasa. O ti a kono uma ina fa mole. Upo lua se fulu mta upo lua. O fasata roina fatasi ma ua makirisu. Ai o tele toyola a o kirisu. O ola i to tonu ya tea. O le ola foi o te ola i nei le tino. O te ola i lava i le fatuatua i le alo le atua. O lena alofa mai a tea. O foi na mai o ia e fai mo sui. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself to me. Patalofa tu foi pa ia malu e o lo va peona ma ua mai le nei fa se longa. O le nei sauninga le nei tuasu. O le nganga ia mal fa moe. Ia fetalai le tua I finangalo mo tatou loto. A o tatou fai malanga I le nei lalo langi le tu mau. O mai tatou mata upu fa solo pe ona iai mai le naso sa ka tatou tala noa ina ai o le manuia o le pule fa tupu o le atua I le oranga o le tangata e fua lea I le ngā wai a toa o le loto o le tangata. O le manuia o le pule whaatupu o le atua I to tonu ia te oe, to tonu ia te au. E fua. E le fua ina I le atua. Ai fua ina I lo roto ngā wai. The success of the kingdom rule of God in us is determined by our total surrender or total submission. Amen. Ana ia la whalongo ia whai upu ia. Ia upu ia. Ai ese lau whalongo, ese lau whaia. Hearing is different from doing. Amene. Le fautu aida fionga le tua. I le kalesia po e te tonu. Ia awana o le whalongo. Ia whai. Ka whaautuina pe sa veo se tasi o whai upu. Pa mausali na ai. I le launga le sata ruai. E le mai sesi vaenga e mai le vaenga le pe on tatu whaia le nei tai au. Pa pe ai te tala Yesu, le tama, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Mene, le upuna Yesu, le sa tauro, le atua, le tama, a tusa ia malo finangalo ave esere ne ipu mai a tia. I ngā tele. Whai ngā tā tele. Tau le ma whai o na o tau ave ina. Ai ale ai. Aua nei whai alo roto. A o ro finangalo. That's what total submission. That's what total surrender is.
O le ngā wai le nā o lo whapea o na fua I ai manui o le soifua ma le ola o le tangata. E pule whātupu ai le atua I lona soifua. Wa vea foi lea. O se taiala, o se whaawae taiala ai le malo le atua le lalolangi le nei. O le autu foi nā o le whiau le aso le nei. E whawhewhea o na tātou ngā wai ato atoa I le atua. How can we fully submit? How can we be in total surrender to the kinship rule of God in our lives? Pea se whai upu fo e masani na. Palongo I tātou o le mea moni e ti ngā. Truth hurts. Aia. So se mea moni ae ti ngā wai onga e tutui tutonu o lo roto. Se mea moni ma le whamaoni ae se seo na e whatinoina. E whapenalo langona I le taiao le nei ma le aso le nei. Ona a tātou tala noa I le ngā wai I le tua e le ma whai ona tātou alo ese ma le whawhitauri. O le al whawhitauri. O le anga sala. Au whetau I foi la tātou mata upu atonu o I foi. E veo se whesoasoani mo e whapongfonga whalongolongo mai. A wār whawhitauri leo lo whapeo na ui eile la lolangi I vai taura nei. Ua sa sau whaafi foi tu tonu o Samoa. E leo toi le leile atunu le nei. Ona ona pepese le whawai le atua Samoa. A o tū mamionga, ma tu ama mau ama le atua. E a mata tu ai tu tonu o le kalesia, ei tātou. O atu I whafo e ma tu asa sao whaafi. Le amio le anga. Ma mea le fia iai le tua. O le awa o maina na fionga le tua iai tātou e te tau ana tātou mana tunatu. Peia o le upo e masani na tātou whalongo ai. A ona e masani se mea. E le toi onga I a te oe. When you are familiar, a matana e masani. O masani sa mo I lotu. Masani tapo inga. O le toi onga le matau. O le fefe le tua. O le toi onga. O masani. O fai pea. Asia, o e ai lo lotu, o e foia le leanga. Amene. Ai panga lea, a tato wolo le malo le tua ma o onga le fionga le tua. E aona I loma o loa, e ese le lalolangi, ese le malo le tua. E le tutusa le lalolangi ma le pule ao le tua. Ele é tutusa. So total submission is one of the core truths of the kingdom of God. O le ola ngā wai le tua, o se tasi leo fatu. O a onga le malo le tua le larangi le nei. One of the core truths. O le mea moni foi le apo, this is the truth that separates the world from the kingdom of God. O le awa onga foi lea e vai se ina aina le lorangi ma le malo le atua. O le ngā wai le atua ma le ngā wai le lorangi. Amene.
Mena ti ngā aile, mata opulea. Because it cuts through the core of our beings. It challenges. It cuts through the self. The kingdom of the self. Amen. E pule lava oe o le tupu lo lava tangata. Le aso nei, o mai al fai upule a Paulo. O se tau tinonga a Paulo. Peo na e sira fiama o loa ele o se tala e fou ia Samoa nei tala i do tonu le fionga le atua. O Paulo sa Saulo, sa vema se tangata sili o na leanga, sa vema tangata e fefefe aile ka le sia, sa vema se na te fa o lima le kalesia le tua sa ola fa maoni ona to finga fa Roma sa le ona tua o ia ma Roma ai fai mai le tau tino ngā Paulo leo o mai a tātou te vava ai e le tai aure nei o fa sa tau roina fa tasi ma ua ma Keriso ai o te le toi ola au a o Keriso o lo ola i to tonu ia te au o le ola foi o te ola ai nei i le tino o te ola i lava i le whātua tua i le alo le tua o le nā rofa mai a te au ma fua ina mai o ia e whai mausui. Amene. O lona winga i te tau i le lei o le kale sia le tua o e sa i le larolangi o e sa pei o Saulo ai ua o maire i le whaolatanga e ala ni tauranga saunia i le tua o le toi Saulo a o Paulo. Lona winga, o le tau tinonga lea, e ao na moni lo soifua ma moni lo ola. Ona o le tau tinonga e ao, ona tau tino el tangata sa ola i, a o lea ua ola i. Ai awha peo nata i a o le i, a e tele, o le e i le siau vai, o lona winga i e whaitete. You can't serve two masters. Hallelujah. E le mawhai luma o le atua pa ia. Ona soifua pe ola sa vea tu vai lua ses. O le malana i lunga o lo soifua, o le malana i lunga o lo ainga, o le malana i lunga o lo whanau, e whaavavau lava. Ia te au lava la ia le nei vai taimi, Samoa wa sa vea tu vai lua. Fia mana nao i manuia o le atua, ai olai i ala o le larolangi. Ma tau tia. O le tatalo le iaia i aintangata to toe. E to toa mo le malo le atua. Amen. Tā tatu matamata la tatu wa ai. Le ale winga le tau tino ngā Paulo. Ei Paulo, wa whasa tau roina a u whatasi ma Keriso. O i o le whaavae o le oranga Kerisiano. I le whatua tua wa tātou wheso tai ai ma Keriso Yesu. When we by faith are united to Christ. Amen. Le ai stangata e ono tau Kerisiano ina pe ale pasa te roina fatasi ma Keriso. Amen. E le ta ua oe o te Kerisiano ino walu le lotu. O ea o le tangata lotu. Pato a ta ua oe o tangata Kerisiano ina ua e talia Yesu. Le ale le me e talia Yesu ma le tauranga na whaia Yesu mo oe. Te talia le fatua tua. Ona a vele oe maso o Yesu, a vele oe walua feso tai ma Keriso. O le whaavae nao le soifuanga wha Kerisiano.
E le lo walu le lotu, e le o lo whaitau tu spaia, e le o lo angaponi aso uma, e o whawhitauri le ai. O le vea ma ke usiana wana wa whesotai oe, wa e toe whesotai a Jesu Keriso o le atua sisiri ese, e ala lea i le whasau tauro, i le na sa tauro, na maliu wai i le whamangalo ina a tatou wangasala. Amene. Manino na watusi Paulo le kalesia i Roma a fai, a wa a fai u fatasia i tatou le fatusa i lona maliu, e whape fo i tatou i lona toe tu mai. O louta lia ina o Jesu Keriso. O louta lia ina o le sa tauro Keriso Jesu. O louta lia ina o Jesu Keriso. O louta lia ina o le toe tu mai. Na ye u ote o Jesu. Mea nai ai. So sesi ai whaola ina pe talia Jesu e ta tau au na papatiso. The sign of connection, the sign of uniting. Amen. Te taua. Taua ona tato ui le papatisonga e whatofu o le atale na o lo wati lo o langa tuai au e tu lai mai o oe o le tangata fau i a Keriso Jesu. Tala ana Paulo no o tusi le kalesia i Roma. A wa a whai o whatasia i tatou i whatusa i lona maliu e whapea fo i tatou i lona toe tu mai. Vai na o tangata Kerisiano. Ela mai Paulo, for I have been crucified with Christ. Ale wingo ia mea. Ame o fasata roina. Tofua i tatou ma le lisi o mea. E ao na fasata roina. Amene. Lea, leang sala. Amea. O lowo langa te te. O lowo langa leanga. O mea se sema mea whapau uli. O tū maanga le pongisa. Mea uma ia na rai o na maliu Keriso i lungo le sa tauru. O mea foi lana e ala e ao ai ona whasautoruina o e whaatasi ma Keriso. Nā te loa, leo te loa, tātou wā mio leanga. Amene. Amene. Le tala lei lea. Winga leo le tala Paulo, whasatauro. A wā ale whasatauroina, le o se Kerisiano o le tangata lotu. Nā lo lotu wā. A te le talia ina le wheau o le tala le leia le kalesia Jesu. Amene. La fe au le tala le lei oti. Oti le ami o leanga, oti le anga sala, oti o langa le whala langi nei. Amene. Maua. Tato wola. I le anganga o le atua. Ala ia Keriso Jesu. O le nei. Wa te tanu whatasi tātou ma ia le papatisonga i lona maliu. Ina ia tātou sāwa wali le ola, toe fuata ina. Pei ona toe whatuina mai o Keriso na ie o oti. I le mana o le tamā. Amene. Winga now, for I have been crucified with Christ. Ale ai se tau tinonga whapena i lo soifua. E lo e se Kerisiano. E se alo lo fia i creeds o taritonunga. E se le aveo taritonunga o lo wolanga. You can like the statement, you can be impressed with the belief system, but if you are unable to put that belief system in reality, there's nothing.
E le ase me o suia ia oe. O le tala le leia Yesu. It's a reality. E le ngata o le mea moni lea, ai o le oranga moni lea. Pai la Paulo, pasata roina fatasia o makeriso. O le toi ola, a o keriso lo ola I to tonu ia tea. Atu whalongo le tele o pese fatu ai. Tele o la unga ai. A le ale o la le fape ile o la ina o ia upu. How can these words be a reality in a world full of evil? Amen. How can? Whawhea na tatou o la ina. Whawhea na tatou wa ai upu ia. O se mea moni le lalolangi o matua I tumu le leanga ma le ami o leanga. Lui la Paulo le kalesia I kalatia. O atusa lea e kalesia nei ma le kalesia le atatou ma isi kalesia Kristiano I Samoa. O tusi na tusi ai. E leo tangata e peru uma ina tusi e kalesia wa o la tou ia wa talia ina le whaoltanga Yesu. E leo le miliona o nai tangata wa la tou filifili e whatuatua ia Yesu Keriso. Hapena fo I tatou. E leo Samoa uma. Ai ai tangata la tou te filifili e fia ola mo le atua. Hello, Paulo, it's no longer I who live, but Christ lives in me. What a bold declaration. Ele ma fai ona e fai ale mea se ilo te ivana ngawa. Wa e ola ai mai sa wadi ai. It would be very hard to make a declaration like that if you're not living the truth. If you're not living the reality. Amen. I'll tell you now, Paulo. Whawhita urida. O lewa pe mai Paulo, le talana e tauntou whaia. To sesi au whasata roina ma keriso Yesu e au na follow through. O le toi ora tātou o keriso ro ola I tutonu ia I tātou. Ia o te loe umatufoli tātou aso sawa pe mangaia le launga. Mangaia. Pa wale ngā. E koe sopo kua se si me mangai e whalongo. Ai lea ngai a. Nanga leo ke e alo uolanga o umango fufuinga. Aia. And that's a reality. Unfortunately, e whai ala le tofi. O le launga ina lo upomoni le atua. Amen. And there's no one away. Matua I tonu lo roto mo lo mafau fau ato to ele ai asa sia wala paula le wala. There's no other truth. This is the truth. If Christ is not seen in our lives, we are wasting our time. Ale ola kariso tonu ya tato matua mau au tato taimi. Langa le se orang Kristiano, ele le kalesia le na mali wa Yesu, o le kalesia mali wa Yesu ya atangia Yesu o la to suifua. Tato uma le toyola me leanga o le toyola tu inau o le toyola nau lalulangi o le toyola le faitaanga o le toyola le murilua o le toyola le pepela o le toyola le taufaleanga o le toyola le muimui. Amene. Tala na Paulo. O le luina mo tatou. Are those things still alive in us? I'm not judging anybody and God sees what I'm saying. This is the message
O le wheau leo le tala le lei. Wheau leo le tala le lei. A ele talia ina le wheau le ele aise kala le lei o e karia inga. Longa ele aise so kako le oi le anga le wai ai. Le lalo rangi atoa o makua i makau kia le anga le wai ai. Lewa kafe mai Samoa. Lewa fai de fongo fa fa finge pe kaunga fai recognize le malo le third gender. Wa vai. Pa fenga kupu ia mia fa pengi. Ai mai le tunu fa vai le tua. O le tua na le tane ma fa fine ele ai se simea. Pete manao iai, pete le manao iai, that's it. O le finangalo na o le atua. Lewa tufa i a onga, ia tusi ta tusi mai le kalk mai Amerika. Watalia le malo. Fai lato ofisa i malifa. O lewa tufa i a onga, ia tusi, sa tusia tangata le te tonu ia Yesu. Ma vena fai ia mea. E leo i loa e mata wha le nganga le wha vai le atua Samoa. Awhitai ane matahala o tātou pule. Awe susunu. Le talia ina. Amene. Le winga na tala polo. It is no longer I say wa le anga wa manga sala wa faita anga wa murilua. Wow, everything le anga. But Christ now, since we've connected with Christ, I no longer live, but Christ is living within me. O lewa, o masotai a Yesu i sa tauro, o lewa o le toi ola lo oranga le anga a ua ola Yesu i lo roto. No longer I who rule, but Christ in me is ruling my life. What dies in union with Christ is all passions, all destructive, sinful, dishonoring desires. And how we show Christ now, we have new desires. E tau ona, o le swinga le nā, iei o rangona fou, o rangona I le atua na marana pule au au. Wa iei lo wava I le atua, wa iei lo matau I le atua. Amene. Amene. Asa toroina o whatasi tātou male, makeriso. O lona winga wa tātou reto e poronga I le lalolangi. We are no longer slaves of the world. We're free. Amene. Wa tu sauno ina I tātou. Awa o le ua oti wa tu saunoa ia na I le angasala. O le onga ma le matautia na le tauranga lena whaia Yesu. Mela nao le poronga awa ki nganga mawaka ko me poronga because freedom is not from outside. Freedom is from inside. E me whai una tumuro whare I mea rangi nei, ka winga e whea rua I mea maka ukia pe whai so warele, whai so wa whai la, it doesn't, le ai ma se mea o mea ia e wakua se fo I saolo tonga I ate oe. Amene. Kasi ale mea e mawai di saolo konga, inga ua pasata roina, fatasi tātou makeriso. Aisea, ua
whaasa tauro anga sala. Aisea, o le anga sala e poronga ai le tangata. Sin enslaves us all. Enslave us. Hallelujah. Le mera na wa Kristiano wa tulo roto ya Yesu wa solo le me uma ai to yang sala foi. You are allowing sin to be the master of your life. Amen. Amen. The power is a singer me woman me muri. O ngai ke lo roko me sai ai. Le lofo Yesu e ko onga ai lo sala mo. Au ke mi umai ke ko pa uai. You are putting yourself to an enslavement. O koe au aunga ka kouma koe a vei tātou o poronga a leanga sala. Amen. Amen. O le tau whamatala le uinga o le tau tino ngā Paulo. Ina ua a vei Yesu ma tau lai o lona roto a wai. Amen. When you are in total submission, these are the things. This is how you live a total submission life. Total submissive life. Afa opulaunga rasone is how to live in submission. But fair. Amen. O le tele o teimi, tātou te awa oina me uma, ai lea oina le process. O me vesi le kongo I process. Aia. Me vesi le rangi process. Onga or ka ua on me le process. Ka ua ia. O kala le leira Yesu ngā whio mai ia maangalo mai ia whasa o roto le rangi mai le anga sala. But the process is you have to make a choice. O me lana me lofa le atua I tangata mai o ea lofa le atua le lalulangi uma. Ai le sao tangata uma le lalulangi. E le sao. Aia? E le sao. The process is e fua I lau whiriwhiringa. Hallelujah. O Yesu o le manumalo. Mea nai. Le tala Paulo, it's no longer I who live, but Christ lives in me. E o lava kako fallen nature. I le whakanga inga se mea vai vai e pule ia oe. E sao. I le whakanga inga se mea vai vai e kaika ia oe. Le lau atatu o maine I le atua. O le ola ina le olanga le atua. Ma ola fia ma ola I manuia o le atua. O le olanga e sili atu le mea sa iai. Aisea. Langa o ia lo iai le manu malo. E alana e ilo le manu malo. Ona le onga le taulanga na whaia le atua. E ala ia Yesu Keriso. E le ma whaia se tangata ora na whaia. E le ma whaia se angelu na whaia. Amene. Na o le atua na whaia na whaia. Lona winga. His power is above all principalities in the world. A pule la Yesu no wolanga. The most powerful authority is on your side. Po ai whamasino matautia le larangi nei. Po ai pule longo a. Po ai tupu mo tamali. Ele ai sesi e la. To so ile atua. E mana ma le sisiri ese o lana pule. Amen. Amen. I'm trying to describe Jesus being the victor. On malo le oti ma le tunga mau,
lea ua nofo I tautafa o le tamā, fautua mo oe mo au, amene. Toe le ai se mana, le ai se malosi laulangi ne whaatusaina I a Iesu Keriso. Mea na awa pe te savali le manu malo Keriso le laulangi le nei. You are a blessed person. Amene. E te iloa mamao atu e fina ngalo le atua. A e whaalongo foi. E te langona mea umai le langona e tangata. Because the one who is a victor becomes your leader. And now he is the one that leads things in a realm that no human being can understand. Amen. The spiritual realm lea na o le tua e yailo na malama lona ilo. Amen. Hallelujah. Le fa pe ai Paulo le. Ina tusi na I Roma. E lau feitau inatu. A wao le ua oti wa tu saunoa ia nei le angsala. Au awhai foi ua oti whaatasi tātou makariso. Wa tātou tāofi, tātou te ora foi whaatasi ma ia. Amene. Wa tātou iloa, wa toe tu mai keriso na ie ua oti. E leo e toe maliu lewa o ia. E le toe pule le oti a te ia. Amene. E le koe pule le oki lenga e oki e angsala ia kakou. A wao lona maliu, wa tasi lona maliu I lale angsala. A lona soifua, e soifua lava ia I lale atua. Wow. Amene. Mena why this is how we need to live. I tu tonu le soifua ngā wai I le atua soifua. Tātou te leto I ola I lalo le mea sa tātou poronga ai. Ai e whapea ona ave lo loto, ave lo malosi, ave lo iloa I lalo lo ngā wai I le atua soifua. Malana pule I lo wola. Nao ta tia I manuia. O nao lo I aile finangalo o le atua. O nao lo I aile o whaavavau. Pea umatu le lalolangi le nei. O nao lo I aile ua ngā mo le malo le atua. A o maua pea lo malosi ma lo wola. Amene. E tu lea. Hallelujah. Mai lo leo Paulo. A o le ola la leo te ola I nei le tino. Peila o kakou. A o le ola la leo te ola I nei le tino. O te ola I lo whaatua tua I a Iesu Keriso. E sao? Amene? O le ola foi o te ola ai nei le tino, o te ola ai lava I le whaatua tua I le alo le atua. O lena lofa mai a tau, ma foa ina mai o ia e whai mo sui. O te ola lea, whaatua tua. Mai Paulo le tusi na utusi a e peru. A le ai se whaatua tua. E le ma whai ona fia mai le atua I a te ola. E le ole aunga nal vai upuna mai. O le e te tau I le sau I le atua. Paengalua. E te tau le sau I le atua, ia matua I loa e ia le atua. Amene. O le sau le atua ia I loa o ai le atua leo te alu ia. Hallelujah. Mai Paulo. Le ola leo te ola I neu te ola le whaatua tua. Hallelujah.
How can we live by faith? Mai Paulo le 𝚗𝚙𝚢𝚅 I Roma, ia whapea fo'i la o tau taofi. O to woti la le angasala, a o to wola lava I la le atua, lota tau ali'i o Iesu Keriso. O le nei, aua nei malo le angasala I o tau tino a wangavale. I lo o tau ngā wai ai I ona tuina nau. Hallelujah. Aua foi nei tuina atu o tau tino le angasala, e whai mau penga le amio le anga, a I o tau tuina atu o tau le atua, e pei o e ua ola na I e uoti, ma ia tuina atu o tau tino I le atua, e whai mau penga ale amio tonu. That's how living by faith is in the natural realm. Huh? Aia. E whape naona e ola le whatuatua. E te le mawhaia a te whalangorango te te inga le atua. Aia. E le aiso malosi a o le mana o le atua e mawhaia I ona e te ena. Whamaia tala Paulo. Flee. Tola ese. Mai leang sala, mai leang. Are you okay? This is how we live by faith. It's not easy to depart from your natural passions, your natural desires. Amen. I am a fire mana le tua. Ona musuia lo loto. Maua o ina oe. Pai ei ona e tau fia meana. O mai le vaenga le tusinu fai tau nei pasi I tatu whamantunga. Mai Yesu, I'm the bread of life. Palongolongo au so. O au le areto le ola. O le aia tau. Amene? Aia tau ma inu ia tau. Ola e o ai le whaavavau. Whaalongolongo au so. Well, whaia tu Yesu, and Jesus saw in the spiritual realm, they were offended. O ki ngā ora ko loko. Pa mai la ilea, o ka te whainga kā. Aisia, e lo whai atu Yesu I la le tino. It's a metaphoric. Pa mai lo le tau le mea whano noa I le tala na. Pa mai o na tau pule pone tau tatarai e whatu Yesu. Wa tau ti ngā tau lotu. This is Italy, and from then on, many of them follow him no longer. Do a tele o so. O ese le toi murimuri. Te mana malama le tala Yesu. O lau breakfast, o le finangalo le atua. E ala ia Yesu. O lau lunch, o onga Yesu. Amene. O lautina o tumanga Yesu. Eat my flesh and drink my blood. It's a metaphoric speech. O le soifua a toa Yesu. I a toa ai maino e asuma. O le whatinonga na le ola tu ina atu I le atua. Ola ngā wai ma le ola ustai. Amene. I le pule whatupu o le atua. I le lalolangi le nei. Tatu 𝚗𝚙𝚢𝚛𝚒, lau whafonga ma lau whalongolongo ma I le nei tai au. O le ki leo manuia o Samoa. E leo kupe leo le economy. E le ki lea. A ona o ese I tatou ma le angasara e kausi mai le rangi le kunguru nei. A ona tatou whamaulalo e kausi mai le akua le kunguru nei. A o na tū le ame o le anga ma tau tuai ma mori mau pepero ma me uma e kausi I Yesu Samoa. Al whawalawe. O le
palu fatasi me uma le kale. Ka ngaka ia e whaia, o le foi e ptisi lima, o le o papai loku yasu sa uma. I think it's time to make a choice. Amen. E lui tau mo se o tatu watu no pele ma maka ngofi. Mai lo wa fine le ata o SAMOA le tauranga ele. Talo le valu se fulu. My goodness. Le aka le maulalo. Ma le kango lima ma le wa o le mesa yesu ka ku ngu fa kingo. Wangi oka se makau kio le se senga. Au ngā vai keimi a kongu onga le mongi o kala le lei kongu loko ka ngaka. Wangi oka. Salo ele o koe. Ila sila maile a kua i longa i kui luma i ai kako. Amen. Rolanga langona. Pawhai fe au. Le mo mia o na tātou wola ina. E peo na soifua paulo o na soifuanga. Anei o tau tino ngā paulo. Na whai le kalesia Filipi. Amene. Hallelujah. Filipino mta upo et mua. Mai waro wora waya ke riso lea o woti o manuia lea. A fai o te ola le tino o le fua lea o la unga luenga. A o te le iloa po le fe mea o te filifilia. A wawo o fale tonu manatu e lua. O lo ia te au. Le nau ia o walu, ia whatasia au ma ke riso. O le mea le sili o na le lei petai. Ia au tu mau le tino. O le mea le sili o na ngā ia te utou. A wawo o mau tinoa le nei mea. O te tu mau tatou te tu mau whatasi foi uma. Ina ia alu walu o tou ma ia fia le whatua tua. Amene. Mai Paulo e lua mea lea e ale kongo ilo mafau. O fialu le langi o ngai mangai le moau. Au ke lo o langa le ingi. O langa inga ia fa waura unga luenga mo oko. Amene. Ale o ke lo e kauanga o ngofo ingi maka ko fakas. Inga ia fa winga a toa le wala au le tua ia tau. A le mea ia le avesea. Ola uola, o ke ola mo Yesu. Amene. Alo manuia. Ia ele fesiringia le mea. O le wala aua le atua mo le kalesia. O ke riso. O Yesu. O lona fina ngalo. O nala. Pena maitala tuspa ia. Faali le atua ona manatu ya Mose. Ai faali a Israelu o nala. O le ai faali a Mose o nala. Ai faali a Israelu o ngaluenga. God shows Moses his ways, but his people his acts. Ngaluenga le tua. Tatu kalesia se tatu watu no pele o SAMOA. Ia se tali o le tali lea o Yesu Keriso. Po le ale mawalunga, po le ale lautele, po le ale loloto. O i haire manuia whalalangi nei o SAMOA o le tali lea o Yesu. O tatou salamo mai ala o le lalolangi ia i ratau li leo i le tua mo nala. O i nahe manuia haire so i fua mo le tatou ola. A manuia le tua o e nei asu.
Tātou tūla.